Mawuzazi ukuthi usafuna kuba nemali, usafuna ingcebo, usafuna umnotho, usafuna ukuphakama empilweni, ube isigwili, dlala kule video ungayidluli. Kodwa mawuzazi ukuthi imali onayo iyakwanelisa iyanele, ungayidlula. Lalela-ke wena uhleli nawe. Uyayibona le mali le yala eSouth Africa le. Uyayibona? Bese le uyayibona le mali le yaseSwaziland. Uyayibona? Bese le uyayibona le mali le yase-USA. Uyayibona? Bese le uyayibona le mali le yaseMozambique. Uyayibona? Bese le mali le uyayibona le yaseLesotho. Uyayibona? So kuyenzakala kanje la ke. Wonke umuntu onemali ufuna ahlale nawo. Thatha lo, thathe lo, thathe lo, thathe lo, thathe lo. Zi5 ngokuhlukahlukana kwazo. Amagumba amanomhlaba. Ngeke ngikhulume ngomuntu ohlala eSouth Africa kwamashe. But wonke umuntu uvumelekile ukuyenza le ritual.